Kwi matuku 23 mwai wa 11 mwakani wa 2005 musumbi uthiumuie wia na ulani mututia Mwai Kibaki ni wavunzisye nzama yake ya maminista. Kibaki ndamuvuta kuma wiani kana kuma kivilani ula wa munini wake Mudi Awori ondu kwaendea muthenyani wa omunthi tuino na President William Ruto ndamukita munini wake Rigathi Gachagua. Ikulio inene ni kana Ruto atiite matambia ma mututia Mwai Kibaki na itambia wosi ene kwithiwa yitethia akenya. Twelewa mbiangeniwe Joseph Kitheka. President Dr. William Ruto ni wetha aivuta nzama yake ya maminista itina wakio cha Mwika aingi anamethitwe mayatiania mayenda eke mawaliuku. Kiko kikionekana kicha historia nthini wa utongoi wake vamona utongoi wa Kenya indi itambiyiti yo ya mbevyu kukoso wa nthi ya Kenya. Kwilikanwa kana mwakani wa 2005 mwai wa 11 matuku 23 President wa ivinda yu mututia Mwai Kibaki ni wavunzisye nzama yake ya maminista itina wake kusindwa nthini wa kula sia maoni ni kwitha kiko chuni chonanisye kana ene nthimena mwikio munini nthini wa serikali yake valandi weta ndeto ile watumeiye ivindani yu waisye tau kumanwa na mausungio makula sia maoni alatukwatiye nyeta musumbi wa nthi ya Kenya ni ngwika mawaliuku nthini wa nzama yakwe ya maminista nikenda kusauvya ingi nzau itonya kuthukuma mwene nthi undu vailite na nundu wa kitumichu ninaumia mwiyo mauvisi o nthi maminista na atetheesya mo methiwe memathei kwambia oyu muthia woneni wake President wa ivinda yu mututia Mwai Kibaki. Fellow Kenyans, following the results of the referendum, it has become necessary for me, as the President of the Republic, to reorganize my government to make it more cohesive and better able to serve the people of Kenya. Accordingly, in accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. Consequently, the occupants of the said offices cease to hold their respective offices with the immediate effect. A reconstituted government will be in place within 2 weeks. Thank you and God bless you. Isaia Kabira ula wai munene wa mikumbukaniliye ofisini wa President Vindani yu ni watangasia kana munini wa President Mudi Awori na andiki ateneka Vindani yu alameta wa OU Principal Secretaries ni mumeitha maithu kuma serikali kwa kavinda. Vindani ukilungu cha 57 cha Kenya ni malianile vyo na mawaliuku asuma maoni makuvindwa katiba vala kilungu cha 45 metikilanile mahituma serikali ya ivinda yu kuasia kwa wingi wandu. Na nitaitumikia Kenya kwa moyo wangu wote. Unduunu tunakwitha no uwo uthotheiye President William Ruto kuatia nyai siake itina wa Mwika aingi kwiyumilia siumani mbetu konania uthatu wa kula kwa serikali yake na kwenda eke mawaliuku. Joseph Kitheka, Vote Vilingi wa Mauvo, Mutongoi TV.